društvene mreže koristimo Google. Isto tako. A da li ste upoznati sa pravilima korištenja društvenih mreža? Da li kada instalirate aplikaciju čitate pravila? Ne do konca. Do kraja. Ne do kraja. Što treba čitamo, hvala. Hvala. Koje društvene mreže najčešće koristite? Facebook, Instagram i ne znam, Whatsapp se ne računa ili računa. Evo, dobro. Recite mi koliko ste upoznati s uslovima korištenja društvenih mreža? To ono u smislu GDPR i taj neki dio. Kada instalirate aplikaciju, kada kreirate nalog, da li čitate pravila korištenja? Ne, baš ne. Hvala. Molim. Da, Koje društvene mreže koristite? i Facebook, i Instagram, LinkedIn, sve moguće. A koliko ste upoznati s uslovima korištenja društvenih mreža? Pa donekle. Kada instalirate aplikaciju, kreirate vaš nalog, čitate pravila? Čitam obavezno. Hvala vam puno. Molim. Da li koristite društvene mreže? Da, A koje društvene mreže koristite? Instagram, Facebook, to je to. Koliko ste upoznati sa pravilima korištenja društvenih mreža? Pa slabo iskreno. Rijetko kad to čitam, ako ima previše teksta, samo eto skipujem, to je to. Hvala vama, prije. Da li koristite društvene mreže? Jako slabo. Koliko ste upoznati sa pravilima korištenja? Upravo iz tog razloga što sam upoznata, slabo ih koristim zato što jednostavno ne želim da dijelim svoju privatnost sa ostalim dijelom svijeta. Kada koristite, koje su društvene mreže u pitanju? Najviše Facebook zbog prijatelja. Društvene mreže ograničavaju, a koliko nam daju? Društvene mreže po mom utisku mislim da više nas ograničavaju nego što nam davaju slobodu. Znači mi smo bukvalno u rukama društvenih mreža. U kom smislu nas ograničavaju? Manipulišu, znači svako može sa svakim da manipuliše, kako psihički, emotivno, društveno, u svakom mogućem smislu. A da li postoji sloboda izražavanja na društvenim mrežama? Obično se na društvenim mrežama izražavaju ljudi koji nemaju hrabrosti da nekome nešto kažu u lice, što je danas prosto neverovatno.